ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post-MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakambanya kol hakini ke number harum. Don't let any police force a man touch her. Recently, I had a one-to-one interaction with the DGP. I have been telling her that the public wants to cooperate with the police, but this is not the way. This is Dhana. This will go to the DGP. I am going to forward this video to the DGP. I cannot tolerate this. Even though if I have to be a journalist, I can turn to be a social activist. Hadin gijing sapriang ke social media ke jingle pen thombo de ki pulet apo ke jingalam USP ke East Khasi Hills ke kong bindas im go shong sha thangan additional secretariat parking lot education secretary ke HYC budairu unong ya sat an pulet ben ujo prisha USP ke chairperson ke state commission for women. Habakaran bekla pathai kubor samla en lang sawian ulapen pau bakaseng ke pendramjur habia day bakani ke jingle jong SP parulo ongru wapet ye rukom long rukom man jong SP la I kumba ula shok khawyang hakate ke miet parulo ongru baka jingwan jogi pulet hakani ke jaka la I kumba ki wan thwet ye nur ki bedai ki rius neu kumban jikado bakani ke jingja ke dei hakashiteng miet jok khandai trek ujiliu aja pusau haka jaka shong sha thangan ke kong bindas im. Nakaliang jong HUC sangkibi tamsi Yulawan Banbu ya ka written complaint akan ka Meghalaya State Women's Commission ni Bolosya bat ni yoro penyekran pindu ru bercakap jadi bat ketu ke jenja kebalaja persa ikom bindas men sisi lemit setengmit hakabang ilai timba kilat pathai kubur bakumno ki pulet apo kejingelam jong superintendent of police jong East Kasil Vitura Shravi lawan hapedeng ki pulet ki balake jan ki balaka janjong banwan ketu kejaka ka bai kong bindas siem lesong pelong kejingki nam ta bandawa ban maramot lo persa ya tak surap nanti mongko kemudian bat sunupu reg ai ke pelong ini kun keseng taksi hang ni kalong ba kejungan ki pulit hak tu kesni steng wet kedai ke bomlak pedang nilai khamtam ni ki media lese kedai ni ke bom dai rei katkum ke jing saki bat ke jing I jing pai ba hi abni pai ke media ni I ba u superintendent of police bajok East Kasil budi IPS officer wan haka kejungan ke tugu ladang ye pai bat bisa katkum ke media I ba dan su aka jingbuk to pre lese labuat bat kum kani ke jingwan ke jungki tentang katawan ndai tang buwan mu ndai ki wan rangkat bat ki police naka special operation team ki balaka janjong bat ki bala king akyar baharo la kumba dilawan ban threat yanu inu bedai urusi dai dikren da basai bi kong bindas im dai urusi dai we na kinong trai man sopa ibedi we kong ibaket ya budan ne kiji kli kathe kadong kathai ki juk I shati kata ban risk ki issue nam ta ka bet ka biang jung pai ba ka bede bat kata ka jing dawa ban marabot no ya surap ante no po umden supu bat halor kani ka benta kala pulong ya ka HYC sangkemi hi ban yin file da karten complaint kani ka commission bat ni naglang ka commission ro kala record ya ka statement jungi ka bede bat kata ka jingja bat kila kula ro ban kalyang ka Meghalaya State Women Commission kata simkia halor kani ke jingle jong dibuat pulet men hak tu kami persa ikong bidasi hak tu ke jingwan ke jong pulet kata kuar kadar steng kata kuar nimyo ai kuar bobonia rei ngimte pekai ken tension jong pulet wah bakiwan steng mi rei ka rengi bisar katkom ka jing sutu I kalong ba ka jingwan ke jongki kalong ko bolan wan matbat yanu ki bedai ki riusniu dan kai ken tension jongki boman steng mi marha ki akasnistang jongki akasnistang jong ikong bindas iem ya kan ka peaceful protest jong I ba nadu kasni ben kong ki bon tu klari ki dei pulet kentai narangi pet akasni ka ba aro
itu dan we police officer beri female police officer itu iwan himai ban ong i ban yelech medical test beli medical test nama tajuk ni bala dengan ipai akitu kisniro ki bapaharang tu hajaka ki female police personnel rai ni ke jengwan jeng pulit shenrang damit klem dan ki police officer ni executive magistrate ka ban hagajaka ka bai kong bindas iem isong satngan kalong kai ke bumla pediang satya but kalong ru kum ka jeng penken ya kata ke establish protocol by day but ki legal rights jong ki long kami but kanihi minum lapan pediang but nakalang kesan ni sebutien but ni sesimru ikisinjang di bating ya by day but kini jingja persya yang joka sangila ila file ka complaint persya ya us superintendent of police joka is kasel berkum juru ikipulit ki besenra lang u but ngila keren ro habagio man kedua bagi members jongka ni ka commission gila keren ro eki thab eki berdei bensim eki sinjam di batengnya persya eki tu gipulit ki bodong keti hak tu komiet anwan penting prinsip hak pors tengit persya ikong binasi